Popcorn. So mao ni siya ang popcorn naghimo ni Prisa nga nahurot dayon. Prisa. Unsay kasulti sa popcorn? Tamis. Be. Asa? Wala na siya wala bilhin. Kutob dire ay. Yato kadaghan na karon nahurot. It's full. Nagtapok ka. Unsay kasulti nimo Alin? Alin. Oh. Unsay kasulti nimo? What can you say of the popcorn? Dili yun. Sweet and sour. Dali. Ato bang? Sweet and sour. Priya, what can you say of the popcorn? Priya, you're on live. Say hi. Say hi. I'm not Picture na kidding. biya na. Picture na no. No. On live, on video. Sabi na. Yes. Ito piso be. Piso daw. Ako'y kwarta. Okay. It's a gloomy afternoon. Actually, gawan sa gawas. Ang siya gloomy be. Ano mo yun, si Marimar nakikaon po. Marimar, Darbog. I love you.